Asemohe wena mamedi wa TPFM ke a amohela kwano ho tshebeletso ya Thapaphatswa FM nna ka lebitso ke Aisha Koiti letsatsi ke la bohlano kgwedi hlola jalo matsatsi a 26 ke kgwedi ya Mphalane selemo sona ke sa ketetse 2018 nako ya rona e ditse metsunyane e mehlano re falletse hora e 12 pele ne ke tsena ke a sebito a re sebabatso mme he letsatsi le la ka jeno re tlo ba le puisano le station manager sa Thapaphatswa FM e leng Tate Lehlonano Menyatso a tla a re jwetsa hanyane ka sealemoya sena nang se tlo tla se bula kwano Thapaphatswa FM mme ha ke a tshepa hore ka nnete boholo ba lona ha imono le batla ho tseba rona ho etsahala jwang mme le tabatsane tsa di audition ke ntho tse ding tse re tla re di thetsa Tate Lehlonano sebaka se sa mang ke a leboha mme ke lebola mamedi lapeng re le boetapele ba TPFM re lebohela sebaka sena se ofileng sona hore re tlo buisana jwale ba mamedi ba hao ba lenaneo la mokutwane mabedi lapeng jwalo ka mme a sa hlalositse ke moetapele sealemoeng sena sa TPFM mme ke community radio station e tlo ntshetsa pele ditabatabelo tsa batho ba batjha haholoholo le ho bona hore setjhaba ka kakaretso se una molemo dinthong tse fapafapaneng mme re lekile ka hore re fe batho ba batjha monyetla ka ho fetisisa haholoholo re tseba hore dipalapale di a bontsha hore batho ba batjha ba na le tlhokeho ya mosebetsi haholo mme re bone le taba ya technology ke engwe ya dintho tse leng tse di hola ka hara naha mme batho ba nang le ditsebo tse batsi ho tsa technology ke batho ba batjha mme re tlo tshwara hape di-auditions tse tlabang bekeng e tlang ka la 31 tsa October mme di tla qala ka hora borobong Thapaphatswa Primary School mme ka la bohlano tla be di tswela pele hape mane Hlotse mo ile hore di tla qala teng hore ni ya borobong fihla hore nya mmedi teng e tla ba sebakeng se bitswang Timberland Car Wash ofinyana jolo le balala dipapadi la Dinari ntle le mono re tshepisa setjhaba ka nnete hore re sealemoe se le hore re tlo tla ka innovation re tlo tla ka ho fetola tse ding tsa dintho tse etsalang ka hara naha nnete ko hona le ditaba tse ngata tse o sa bueng ka tsona mme re entse bonnete ba hore re etsa di papatso tsa rona bakeng sa hore re leke ho bontsha batho hore re bomang ka tla ka Ntate Lehlonano bakeng sa momamedi e bang o mametse haimane motjha a kwangana le thasello ya ho tseba haholwanyane ka sealemoya ebe marangrang mo ba ka le thola kae ke a leboha mme ka potso ya hao e ntle haholo batjha ba mang ile hore ba batla ho tseba ka sealemoya ba ka etela jwale qhapela rona la Facebook le tseba la ka hore ke Thapaphatswa FM mme re nang le leng la ditaba la sealemoya lona ke TPFM News ke teng mo le ka nnete re ntse re leka hore re be dintlha tsa bohlokwa tseo tse tla ba tataisang bakeng sa hore ba tsebe ka tse ding tsa dintho tse etsalang ka hare ho sealemoya ho kenyetsa jwale di-audition tsena tse ke bileng ka tsona ba batlang information re beile mona mme ke a leboha ha go le boeng Tate Hloni momamedi hae o ikutlwetse he ditaba ke tsona tseno motjha hae mono ska dula ka talente monyetla kona o so hlaile mme he ke yona he nako e ne rena le yona letsatsing lena la kajeno hopola hore manta ho isa la bohlano mahareng a hora ya borobong ho fihleletse horeng ya 12 ke tla be ke le teng Aisha Koiti ka lenaneo la rona la Mokukutwane. You're gonna be making up for all the times when I needed you and you were not there.